Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphila-ke. Mina ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke mengabe usamusha-ke kulona-ke leli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ungixhase-ke ucindezele-ke ibhathini usubscribe nje kubiza imali kumahhala nje ukhiphe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthi-ke uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje zolokulethela zona kulona-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke udaba kulethele lona-ke namhlanje-ke laphana kulethi case igcine-ke iphumele obala-ke laphana-ke ngokungawatholi-ke amabhasi ney'timela nako konke obukungasiza-ke laphana-ke ukuthi-ke kuthuthe-ke abantu-ke balibhekise eMzimabhida-ke laphana lapho khona imike-ke yobungaza ukuhlanganisa unyaka selokhu yasungulwa-ke laphana-ke mhla zingu-16 December 2023 na-ke laphana-ke kodwa-ke lana-ke ngiphethe ividiyo-ke kanhlamulo ndlela-ke laphana-ke we-MK-ke laphana-ke echaza uningi-ke veza kodwa ngifune mina ukuthi-ke uzwe ngami-ke phela nje ndlala-ke ividiyo yakhe-ke uzwele wena ukuthi-ke uthini-ke. Mina ngicela lapha masizile kule video ngama-comment section for sure uvulo wakho-ke bese wenza okulungile-ke laphana-ke ungixhase-ke ucindezele-ke ibhathini subscribe nje kubiza imali kumahhala khona uzokwazi uqhubeka uthole-ke namanye-ke amavidiyo ngizole ngkulethela wona kulona-ke leli khasi-ke leli-ke lana nayo-ke le video le-ke awuyithokozele. Sanibonani. Sizwile le ndaba kuthiwa iphasa ikhanseli ama-train la kade afane asuse abantu bethu from eMlazi balande from Mlazi and Wamashu and the other townships. Kodwa-ke siyazi ukuthi siyana ngobani, siyana namasela abanenhliziyo ezimbi banomona, kodwa-ke thina la sikhona siyasmayila, sohlala sismayila. Basizame during ama-elections but bayazivalela saphuma ngapho, bathi bavala ngapha saphuma ngapho. Namanje ngithi kunina the mere fact yokuthi bakhansele ama-train asi-consolidating even more, sibabonise ukuthi by the way umkhonto noma ungazama uthini ukuthi wenzani siyaphumelela, siyajikijela, siyajoja. And into esalayo ukuthi come Sunday wonke umuntu lokade afane egibele ama-train uzofika futhi afike nabangani bakhe, arikhuthe nabaye bawu-2, arikhuthe abawu-3, ehlala injalo. Umona phansi, siyanicela bafowethu. Kantini wayemuntu omnyama angayithanda into enhle, umkhonto wamuhle, awamuhle umkhonto, kodwa-ke athi sikutsheleni fikani-ke nina nonke, sinithanda nonke. Then let this thing ukuthi in-demoralize. In actual fact, funny immoralize. Because mengeke yenzeke lento le if you're not important. But because you're important, that's why they had to cancel it. So, asidile nabo. Sifike ngobuningi bethu, sicule, sigcoka ama-t-shirt, kunokudla, kunamanzi, siba mnandi. Sharp.